Swn i'n dweud fy mod I llawn egni. Lot yn mynd ymlaen yn bywyd fi. Fi'n gwybod be fi eisiau. Ti'n gwybod be fi'n ffynnu? Mae lot a fi yn dod... Na, actually, fi yw'r bwrdd. Fi yw'r bwrdd. Dwi'n mynd dod â stwff i'r bwrdd. Fi yw'r bwrdd cyfan. Fi yw Mel Owen. Fi'n 29, comediwraig, cyflwynydd, awdur, fi basically yn boss bitch. A nawr dwi'n edrych am yr un. Chi'n nabod unrhyw dynion. Dwi wedi cael digon o chwarae gemau. Mae hanes deitio fi yn darllen bach fath o horror film, swn i'n dweud. Does dim yr iechyd meddwl da fi am situationship arall. Dyma pan fi ma. Rhaid bod yna bechgyn eraill o safon yng Ngweddill Cymru. Os da chi'n ennill, de? Mel, sycian yna chi o. Byddai'n mynd o amgylch y wlad I gwrdd â wing women arbennig sydd wedi addo helpu fi ffeindio'r fitties lleol. Unrhyw fitties yn Pontypridd! Can we have your number? So mae'r boes ma'n barod. Mae skills siglo ti de? Dwi yn kind of licio big ladies. Jackie down. Rodri, Carrie, Mel Owen. Come on, don't be shy. Come on down. Weird question. Ti'n sengl? Felly, fitties Cymru, gobeithio bod chi'n barod. Dwi ar y ffordd. Dwi'n eisiau dyn sy'n gwybod beth mae eisiau, dyn sy'n gallu gwneud cynllun. Mae gas gen I, ddechrau sy'n gofyn ti allan ar y date, a wedyn maen nhw fel, be ti eisiau gwneud, pryd ti eisiau mynd, pa amser, sut ti eisiau mynd. Ti'n gwybod beth fi eisiau chdi wneud? Cynllun. Pa bai ti fel, fi'n mynd I pigo ti lan in the back of a white van a mynd ti I KFC and be like, that's hot. I'm a good feminist, you know, I'm not embarrassed of the number of men I've slept with. I'm embarrassed of the men I've slept with. Mae rhyw bendant yn bwysig mewn perthynas. Ni gyd wedi cael rhyw drwg. I've done my community service. I'm not doing that anymore. Os nag I wen dda, neu chi ddim yn neud chi just yn cael y ffrindiau. Mae lot o ffrindiau da fi. Dwi'n cysgu gyda nhw. Rhai fi wedi, a fi ddim yn siarad nhw rhagor. Gwers bywyd. Gwers bywyd. A pan mae'n dod I wersi bywyd, mae'r merched o hyd yn barod I weid be yw be a galw fi allan ar fy bullshit. Dwi'n credu mae rhaid I mynd llechen lan. Ti'n meddwl, I've got a lot of dating trauma backed up in this. Yeah, now you just want to add to it. Now, baby, that's... Pile it on. Now you want to film it. Falle ti just heb ffeindio'r person gywir. Gwir, dwi'n meddwl hwnna yn wir, actually. Mae Em yn nabod fi'n rhy dda, ond nawr mae'n amser I fi fwrw'r hewl a mynd fyny'r gogledd o Aberystwyth I Rynialwch, Dolgellau, bant ar cart. Di profiadau fi gyda Dolgellau yn orffennol heb bod yn ideal. Dwi wedi clywed bod e'n boblogaidd gyda'r hikers sydd bechgyn dy digon o stamina. Green flag os fi oedd na un eriod. It's bucket hat but posh. Dwi'n mynd I dod nôl am hwn, nes mlaen. So fi newid dysgu ma hwnna yw Cader Idris, o'n i ddim yn gwybod. Ond dim dringo I fi heddi. Heblaw bod fi'n gweld bachgen tal, falle ai ddringo fe. Ond y grŵp o bobl yn gerdded. Falle bydd na cwpl o fitties yn y grŵp ma. Dwi'n berson obeithiol. Are you off on a walking holiday? Well, we're going to walk on something called the Quaker Trail. Oh, fuck. Mae hwn eisiau mynd â fi nôl I 1066. A mae fe'n saith. Back in the 1600s, there was a lot of Quakers in the Dalgethlau area. O'n I ddim eisiau gwers hanes. Babes, mae hwn I hanj. I'm in Dolgellau looking for some hot singles. Are there any in this group? Pa mae chwerthin? Rude. Thank you very much. Enjoy. Thank you. Bye. Thank you. Bye. To a bit, he had the chat. Bless him. It was giving hippie. It was giving kombucha. Dim I fi. Wel, mae'r butcher man brysur. Felly gai rhywbeth bach am ddim, felly chop bach, neu ni weld. Ti'n edrych am dynion ffit. Spoken for. All the best ones are. Lle fysa chi'n awgrymu fi? Fi off I ffarmwr. Wel, y cross keys yn reit da, sy'n ni feddwl. Efo na gyda net fawr, efe? Wel, dwi'n yn siŵr am hynna. Diolch yn fawr iawn, boys. Ta-ra. Wel, oedd na digon o rumps sumptuous mewn na, ond yn anffodus, dim ffermwyr ifanc sengl. Ond mae na dal digon o amser, girly pops. Wel, mor belled di Dolgellau ddim yn llenwi fi gyda lot o beth, ond un mer sy'n gwybod exactly beth mae'n neud yw Mara Parry. So, fi'n mynd I cwrdd â hi nawr. Hello! Sut mae'n mynd? Ti'n okay? Neis
neis I weld ti. A chdi! Oh my gosh, sut mae Dolgella so far? Ti'n mo be, bore yma, nhw digonedd o bobl o amgylch, ond nhw just I gyd eitha hen. Be am dating apps? Di cael sgan yn nhw sy'n mae hynna? Do, ond mae yna tua 3 o bobl arnyn nhw, so diwm yn delfrydol, ond o'n I fel, mae Mara'n mam, Mara'n gwybod beth mae'n neud. Be di type chdi then? Be da ni chwilio amdan? Rhywun sporty falle, rhywun sy'n gyda good crack, good chat, good laugh, yeah. Rhywun sy'n amser dda, you know? Okay, wel, mae gen i syniad, dwi wedi clywed gen Birdie bach bod yna gêm rygbi'n digwydd heddiw, Dolgella a Caernarfon. So dwi'n meddwl fanna ydi first port of call ni. Alla weithio ti gofynach? Be? Fi'n ffocin caru acen cofi. Hey, boys, os da chi'n ennill, smell sycian yn chi off. Let's not promise blowjobs just yet. Rhaid bod Mared I dod â fi i'r lle cywir. Sgwyddau mawr, breichiau mawr, coesau mawr, trad mawr. Na I adael y rhestr fyna. Ti'n bed, bach o newness I Dolgella, so neb o gwmpas fan hyn yn abo chdi, so... Gwir. Maen nhw gyd dda, new meats, ti'n gydol, gwn I weld. I'm like, hey, do you like leopard print? Boes Dolgella, gobeithio bod chi'n barod. Mared, cwn I off. Oh my god, mae yna loads o bobl. Pwy sy'n single? Mae'r boi ma'n keen. Ti gen ti ddigon o confidence? Yeah, o ti fel fi? Yeah, Mae stupid Peter got confidence. Ei, da ni licio hyn, Mel. Yeah, ti oedran ti? 23. Okay. As long as you don't mind. Dwi ddim yn siŵr bod Dolgella RFT cweit be o'n i'n gobeithio, ond wneith fi efo leopard print ddal ati. Dwi'n dod o tywyn. Ma ni. Ffarmwr. Ffarmwr, ie? Ffarmwr, ie? Ffarmwr fi. Ie? Wyt? Ydw. Fucking ideal. Gwartheg, neu David? Y ddau. okay. Y ddau. Not a flex. Sa chdi fancy date efo Mel? 100%. Ie? Ie. Ti'n mynd i'r rhif chdi fi, na I sortio fo allan wedyn? Of course, yeah. Ei, Let's ma go, ni! ideal. Fucking hell, person cynta Mel fi Fucking good. Mae yna. Wel, dyna fy rhif cynta yn Dolgella, tybe beth sy'n nesa. Oh. Fuck, oedd hwnna'n Nick. Tommy nesa, y pocket rocket o Dywyn. Fi'n siŵr fi gyda fe digon I weid. Hi. Hello. Ti'n okay? Fi'n fab, ti'n okay? Fi'n good, diolch yn fawr. Da iawn. Be sy'n dda am hogiau Dolgella? Sense of humour gyda pawb. Good, okay, that's a good check. Mae hwnna'n mynd ffordd bell, sy'n y dickheads o'r Yeah. dinas. Beth yw tape ti then? Unrhyw un sy'n gallu neud fi chwerthin. Okay, it's a good start. Go on, all the way! Yes! I'm a romantic guy. Okay. So, sy'n mynd â first date I know, I Paris. Os, Let's get the private jet waiting. let's go, man. Maybe not private jet, falle easy jet. Easy jet's fine. Yeah, bach mwy yn budget ni. Sy'n ma'r Ffrangeg. Mae gen I grad yn y Ffrangeg. Bloody hell. Yeah. So bach yn trebian. is bach yn trebian. Wow. Maen nhw'n siarad ys dipyn wan, mae'r conversation yn mynd, mae yna communication go dda, ond dwi'n siŵr os di'n type Mel, few inches yn dalach na fi, dwi'n meddwl bod hi angen talking. Height doesn't really matter, ond dwi'n meddwl, dwi'n gallu dweud fydda bod y clic ddim yna 100%. Who knows, wrach fod nhw'n snogio lawr Caernarfon later on. Sa'n meddwl, Mared, ond everyone loves a tryer. Reit, be sy'n nesa? Allan o'r bloody glaw ma, dwi'n leaps up en. Get your mind out the gutters, fucking hell. Reit, dyn ni cymryd selfie bach yn mynd. Cute. Cutie pies. Hwni. Dwi'n meddwl literally dreifio efo ti. Yeah, Right, just go straight up, put it in. Okay. So pan oedd chdi'n deitio, ti'n cael lot o look o deitio yn Dolgella? O'n i'n really deitio llawer yn Dolgella, Yeah. bod yn honest bod chdi. Ar y pryd o pawb yn ifanc, o ti yn tendio i fydda, taste a little bit of this, taste a little bit of that. Little bit of tapas. Yeah. Little bit of tapas o'r Dolgella. Little bit of boy tapas. Ti'n beth dwi'n meddwl hefyd am Cefn Gwlad Cymru? Di dating culture yn really in thing. Oh my gosh, mae gymaint o boys. Di dweud fi, o, fi byth yn bod ar date o blaen. And I'm like, what? Yeah, cos di ddim yn thing over It's it. just not a thing. Ti'n licio dyn sy'n da fo'i wylo. It's got to be good for the hands. Mae Yeah. rhaid i fe bod. Fi angen rhywun who's like eitha hands-on i gallu gwneud y pethau dwi'n yn gallu gwneud. Okay, Neu dwi'n eisiau gwneud. perfect. Yeah. So that, tradies is the vibe. Fi'n Caru really cool. tradie. Mae hyn i gyd yn duly noted yn pen fi fan hyn. Get me in that van.
perfect. Get me in that van. Get me in that van. Get me in there, babe. Well, man with a van it is. Yeah. Dwi'n teimlo'n hyderus nawr bod Mared yn gwybod beth yn union yw teip fi. Felly, pub crawl amdani. Yeah, the Torrent Wall. Let's go! Oh, funny. Lot of hogiau fan hyn. Ni cross there, okay. Eiros! Oh my God! Ti'n iawn? Ti'n Mared? Oh my God, Oh. I'm funny, bydd y chances. Mel di hon, dwi'n Yeah. actually yma yn trio ffind y date i Mel. Lle Ti gwe? single? Dwi'n Ti single. single? Ti single? OK, mynd yn perfect. 2 funud, dwi'n mynd i nôl drink i ni. Mae hwn bach fel hapad am wine. I think this counts as a date, do you think? Yeah, it's cute Yeah. holiday. Little meet cute. Yeah. So beth ti'n neud? Dwi'n rhoi cymorth i busnesau a Yeah. entrepreneurs o be i wneud hefo fath o marketing, social media, websites. O'n i ddim yn disgwyl yr holl amrywiaeth yma yn ôl gelle. Mae da ni cheeky chappies, mae da ni chwaraewyr rygbi, a nawr, co-Steve Jobs. Beth yw'r digweithiau ti wedi cael? Na i mynd mewn i details, ond nath endio fyny efo fi, efo'r hogan yn mynd yn sick dros dy fe. Nes i hwnna i ex fi unwaith, yn Okay. o'r lai. O'n penblwydd fi, and he put me over his shoulder, achos o'n i ddim yn gallu cerdded, and I was sick from his back. Yeah, that's Yeah. it's not good. It's a red flag. Yeah, PTSD a little bit. Eiros, ask a fucking flirty question for fuck's sake. Pwy oedd hwnna? Llais Diw neu llais Mara Parry? Be ti'n neud pan ti ddim yn trwsio gyd o wefannau, pawb? Be dwi'n neud am hwyl ydy mynd am walks, mynd i gym. Na i ddarllen Wikipedia pages tan 2 AM bob nos. Ti wedi darllen i fi? Sgen ti? Fi sy'n updatio fe bob nos? Na i editio. Oh, okay, yeah. Very warm, welcoming person. Thank you. O, co hi gyda drinks now. Di cael Hey. drink i chdi. Diolch yn OK, fawr. so pethau'n mynd. Good. Very good. Chi'n cael good Yeah. chat? Ni yn cael good chat, actually. Yeah? Yeah. Gwna ti mewn Mel, di'r type arferol chdi tyna. Falle ddim, ond hefyd, mae type i ddim yn gweithio. Di Mel, usual type chdi. Dwi'n meddwl rhyw fath o beth i'n gwybod o chdi. O beth ti'n gwybod o fi, mae probably reit agos i type fi. Yeah. Ond dim lot o bobl yn dweud hwnna. Dim fel yng Nghymru, anyway. Don't be awkward, you've been a bit of third wheel. Yeah. True. So ti isio... Oh, I fucking what's up? Diolch. Enjoy. Diolch am y drink. Have a good one, see you after. Ta. Ta-da. Cheers. Cheers. Wel, oedd cwrdd y Eiros yn surprise bach hyfryd. Easy on the eye, sense of humour sych, kept me on my toes. Dwi just ddim yn siŵr os oedd e'n really keen arna i, ond sparks could fly later, pwy o oer? Dwi ddim ond gyda 48 hours fan hyn. Beth arall sydd ar y cynllun? OK, dwi'n meddwl bod fi angen setu ti fyny fo rhywun gwell. A dwi wedi leinio rhywun fyny i chdi. Mae'r boi ma, real beth ti'n chwilio amdan, a mae'n ffrind i fi. So dwi'n meddwl, Okay. I can bank on it. A, mae jyst mewn bar bach gorgeous rhwng y gornel. So off o ni, ia? Nawr? Ti'n excited? Off o ni! Okay. Come on. Sydyn am y gwyn, Mel. Mara, ti ar dan. Hiya. Hi, ti'n iawn? Fi'n iawn, diolch. Hey, nice to meet Neis you. cwrdd â ti. Ti hefyd? Ie, fi'n good, diolch. Ti'n edrych yn neis? Oh, thank you, a ti. Yw hwn i fi? I ti? Fi'n agreisio na. Efe? Yeah. How did you know? Cofia anadlu Mel. Ti wedi bod am cadw edrych? Na? That's not for me. Fi'n hoffi gweld e o fan hyn. Os mae date yn mynd fel, mae'n gallu, maybe go. Bydd fi lan No, yeah. gyda'r edrych. Sorry, yeah. It would have to go very well if you went lan gyda'r edrych. Beth yw fel tape ti? Brunette? That's gone broad, so that's okay. Yeah. If you click with someone, you click with someone. Yeah, so far so good? So far, so good. Na ddigon o'r giggles, Mel. Gymaint o bloody simp. Beth ti'n neud business-wise? Dwi'n gweithio, landscaper. Wyt ti? Yeah. Okay, fel gerddi a stuff fel Yeah, gardens. Reshape gardens. Ti eisiau dod i Caerdydd, mae gardd fi yn a sorry state. Yeah. Mae grych fi angen torri nôl. Yeah. A lot o chwynnu, there's a lot of weeds going yeah, on. all right. Yeah. No like, job yeah. too small, no job too big. It's all good. Yeah, I it's like all that. good. Handy, Yeah. see? Yeah. Dwi'n mynd pethau yn y tŷ. So gallu ti'n neud ti allan a'i neud ti mewn Yeah, then? yeah, Oh, perfect. yeah. Like yin and yang. Yeah, ideal. You got a tool belt? Yeah, no, but it's attached to the trousers, so yeah. Oh. You know the work trousers? I know the work Yeah. work trousers as well. I like those work All right, that's Yeah. good. OK, Mel, paid ofni fe. And obviously sut i siarad. I was like proper like butterflies. A fi ddim yn cael hwnna'n aml iawn.
So ti'n dod am dates fan hyn, tipyn? Fama? Yeah. First time. Ever? Yeah. Oh, special. Yeah, took my dating virginity here, so that's right. Oh, is it? Yeah, swear down. Is it actually? Oh, fi'n mor pleased Hey, o hwnna. hey, cheers. I'm glad I could be the first. And the last, yeah. Yeah, well, we'll see. Gwrs mae Cal Ridges yn mynd. Yeah. Os fan dy ti. Yeah. Os fan dy ti. Nice. Yeah. I'm in. In the back, yeah. I did lose my chill a little bit, Oedd e'n hyfryd, oedd e'n funny, oedd e'n cheeky. I'm a little bit giddy, actually. Gobeithio bod e'n hoffi fi hefyd. Wel, edrych fel oedd e yn eitha keen wedi'r cwbl, doedd y noswaith ddim dros dy eto. Fi'n methu credu bod amser fi yn dod gelle bron a dod I ben. Gymaint I digwydd, fi'n teimlo fel bod fi wedi bod ar rollercoaster go iawn. Bach o grassroots rugby, gyda digon o rolio yn y mwd, a sut allai anghofio Tommy O'Dowen. Wedyn, y meet cute gyda'r tecu oedd gyda lot o banter. Ac I gloi, Tom, y man with a van, ac yn bwysicach, y trowsus gyda'r tool belt. Ond, amser nawr am y sgôr terfynol. Oh, fi'n exhausted. We fit a lot in. Do. Mae lot I digwydd. Fi'n teimlo bod bob man ti am mis. Mae'n bod yn really eventful. Ie, fi angen cwsg dda nawr. Fitties. Allan o bimp. Oce, dwi'n hapus efo hynna. Ie, ti'n bod yn ffain? Ie, mae'n dda. So, o pawb dy rhywbeth I ddweud, o'n nhw gyd yn hyderus. Bydda Tommy. Fi. Fi sy'n tegol. Fi. Gift of the gab. Oedd e, he had all the chat. Fi just yn teimlo fel, he was giving it Johnny Big Bollocks a little bit, t'mod? Be ti'n meddwl o Euros? T'mod be, dwi'n mor pleased oedd ti fel bumpio mewn iddo fe. Oedd e mor neis. A sy'n ni ddim fel arfer di mynd am rhywun fel fi, but actually, his chat was banging. Tom, Yeah. ffrindiau fi. Yeah. Be o'ch di feddwl? O'n i'n meddwl gas di amser greit. Very much my type. Obviously, I lost my shit a bit pan wedodd e bod yn gyrru van. I think I scared him a bit. I was like, you got a van! Get me in the van. Riz. Charisma. Charisma, the Riz factor. Yeah! T'mod be? The Riz was popping. Weithiau mae boys yn ofyn fi, ond o'r rhain ddim. If anything, o'n I fel, oh, I'm intimidated. Good. Yeah, which I like a bit. Keep me on my toes a bit, you know? Okay, wel dwi'n hapus iawn. Yeah, okay. Okay. Y sgôr ola, faint mor debygol wyt ti ddod I nôl I Dolgella? Dolgella dweud at, as o'n I erioed, when I fel swn i'n dweud hwnna. This is just the start. Yeah, ti'n mynd ag gada. Dwi yn kind of licio big ladies, so... But unrhyw un, any shape and size, being honest. Fair. He's open to love. Yeah, absolutely, yeah. Yeah. God, yeah. Always am. Nice.